veliki pozdrav u ime nezavisne liste Siniše Vuce. Neću puno pričat, samo želim kazati da sam ja onaj prvi koji ide prvi, koji je vođa, ali vi ste svi za mene. I sve informacije pogledajte, molim vas, na www.nlsinišavuco.com. Na tu web stranicu možete jednostavno i sami biti dio toga. Ima nas preko 20-30 tisuća. Znači, vjerujte mi, drugi imaju sve. Imaju velike novčane pomoći za ogromne kampanje. Ali i nas ima toliko da ja neću sad da ovdje ispade nešto, da ja molim, jer to nikad nisam radio. Ali zapamtite, kuna, 2, 5, ima nas puno. Sve će to ići da bi zajedno pobjedili i da bi ostvarili ovo što želimo na ovim parlamentarnim izborima. Za Hrvatski sabor, Hrvatski parlament. Siniša Vuco ide uvijek dalje i pobjeđuje i nas je rođeni pobjednik. A vas ima puno. I pokažite svoju lojalnost, požrtvovnost i odanost meni na način, sudjelujete. Da, novčano. Kutija žvakači guma košta 5 kuna. 5 kuna puta vas 20-30 tisuća. Je dovoljno da investiramo te pare, taj novac. Kako? Pa tako da pobjedimo. A pobjedit ću ja i bez toga. A vi budete faci, pa pokažete da ste faci. Pa imajte tu uplatnicu. I recite, ja sam sudjelovao u pobjedi Siniše Vuce. Ili shvaćate? Bog vam da zdravlje, a uz mene Hrvatska može biti samo zdravija. Hrvatskoj državi fali zdravlja. Sve je bolesno ovdje. A vi sudjelujte. Kuna, 2, 5, 10, 15. Kažete uplatnicu. www.nl.sinišavuco, reka sam, da ne ponavljam. Ja nisam naučio govor na pamet. Ja nikom ne dajem izjave. I ovo je moji najvjernijima. Na internetu. Na vašim portalima, Facebookama itd. Reka dole ću moj titlovat, da sam ne izgovaram to, jezik mi se petlja. Te neke terminologije. Ali znate ko sam ja. Ja sam taj. Jedan i jedini. A vi budite face i imajte, znate šta se to kaže, imajte petlje i budite, donirajte da idemo u pobjedu. Bog!